Pozdrav svima, ja sam Silvana, ja ću danas da pravim kokos kolač. Brzo se pravi, treba vam jedno pola sata, ne treba više da se napravi. Pa ajde da vidimo. Ovako, imam ovdje 1 litar mlijeka. Sipat ćemo čitavo. Sto grama šećera, 2 vanilin šećera, u stvari 3, izvinjavam se. I 100 grama griza. Sve ću odmah da sipam i ostavit ću to da prokuva. Neko je prokuvao sa grizom. Sad ću da dodam 200 grama kokosa i to ću sve ovako da sjedinim, ali ću da ugasim šporet. I kad sve ovo sjedinim, ostavit ću da se ohladi dok mi se kora ne ispeče. Znači 15 minuta ostavit ću ovako da se hladi. Znači ne mora da bude hladno skroz. To je to. Sada pravimo biskvit. Ovdje imam 2 bjelanjka. To ću prvo da umutim malo. Grama šećera i 2 vanilin šećera. To ću sve pjenasto da umutim. Sad kako sam ovo umutila, dodat ću 2 žumanjka. Uh, 200 ml mlijeka, 100 ml ulja i to ću lagano da umutim. Ovdje imam 3 kašike kakaoa, 2 kašičice praška za pecivo, i 200 grama brašna. Bolje ovako da se proseje malo, pošto da bude rastresitiji kolač. I to ću lagano da umutim. Evo kako izgleda. I sad ćemo ovu smjesu za biskvit da sipamo pola u ovaj pleh, ni velik ni mal, znači srednje veličine. Sipat ćemo pola, od prilike, ne mjerim. I onda će ovo da ide u rernu na jedno 5-6 minuta. Peću na 180 stepeni.
Možda ću još malo da sipam, samo još malkice. Bolje da mi je ova donja kora deblja nego gornja. To je to, ide u redu na 5-6 minuta na 180 stepeni. Biskvit je skoro pa pečen. Sada ćemo da sipamo ovu kremu od kokosa i griza. Stavit ćemo sve fino da rasporedimo. Znači krema je još vruća, to nema veze, pošto opet ide ovo sve u rednu. Kako fino miriše na kokos. Baš je lepo. Ću to sve fino da rasporedim. Sada ću da stavim ovaj smjesu za biskvit. Ovaj ostatak, to jeste drugu polovinu. Tako. I onda ću ovo da pečem još nekih 10 do 12 minuta i kolač je gotov. Evo, kao što vidite, vrlo lako se pravi i brzo. Krema ne mora da se hladi. Znači, ako imate goste, recimo navečer, ovo preko dana napravite, znači vrlo je jednostavno. Eto ga. Ide u rednu na 10-12 minuta, pa ćemo da vidimo. Evo ga kolač, pečen. Pekla sam ga 10 minuta, tačno. Eto, sad ćemo ostaviti da se ohladi, pa ćemo ga staviti u frižider na sat, dva i to je to, pa ćemo ga sjeći. Evo ga, naš kolačić se ohladio. Samo ćemo staviti šećer u prahu. Evo ovako ćemo ga prvo na pola. Krajeve možete da sklonite, ali ne morate, kao ja u ovom slučaju. Možda su veliki komadi, ali dobro. Šta je tu je. Evo ga. Baš je fin. Evo još jedan. Eto ga, to je to. Jako brzo se pravi, ima ga baš dosta, miriše fino, odlično. Naš kolačić, mekan, fin.
kao Bounty. Ako želite da vidite još ovakvih videa, jednostavni, subscribe kod mene na mom kanalu i like. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!